ngap yang sebaya PIY iba peja kanika report ka badai menta ka arphoi tarik ngailar arhajar arpho katkum kanika report balaya thu dakatanat ka koi ka khya jong ka sarkar India laong ba kibru ki bayo covid khat khandai habro ko wai kar India ka batang hapo ka arpso kanta menta ki don kumba henru pho arhajar aspa prapo arngut kat ba ki blak khat no lani du e yala ka jong ka jingim ki don kumba khandai spa prapo lai ngot Tingin ya pe katu kan ni kicala ki bla syakta hau ni covid khat khandai ki bahap hapo kari India bat ki brang don menta hap deng ka jingsha sumar ki long kum ni harum bawai Andaman and Nicobar Island ki brang don hap deng ka jingsha sumar shi hajar khatwai Andhra Pradesh prapunyo hajar shi spa hinyo Arunachal Pradesh khandai spa henru pra Assam arpo hajar hinyo spa khatwai Bihar Arpunru hajar henyo spa prap khandai Chandigarh shi hajar khandai psau Chhattisgarh nru hajar san spa khandai psau Dadra and Nagar Haveli sau spa iwai Delhi khatwai hajar ar spa henyo phuwai Goa lai hajar khandai spa shipho Gujarat khat sau hajar lai spa pra Haryana henyo hajar san spa san psan Himachal Pradesh shi hajar sau spa lai pho Jammu and Kashmir henru hajar khandai spa khat sau Jharkhand khandai hajar sau spa shipho Karnataka prapo ar hajar shi spa henru psan Kerala khat pra hajar shi spa prap sau Ladakh henru spa ar phulai Madhya Pradesh shipho hajar henyo spa prapo ar Maharashtra shi lak henru ar hajar pra spa henru Manipur shi hajar khandai spa san Mizoram sau spa khandai phulai Nagaland shi hajar henru spa san psau Odisha ar phuai hajar henru phulai Pondicherry lai hajar san spa ar phuai Punjab khat lai hajar phra spa lai pho Rajasthan khat sau hajar san spa phra Sikkim sau spa henru pho Tamil Nadu san phulai hajar ar spa phra phulai Telangana ar phuai hajar henru spa prapunyo Tripura ar hajar lai spa henyo phulai Uttarakhand sau hajar khandriu Uttar Pradesh sau phra hajar san spa khatwai West Bengal ar punyo hajar henru spa khandai phunriu kini kide kichala kiba syakta hauni covid khat khandai kiba hap hapo kari India habangi phai pachka jala Meghalaya katkum ka report ba menta kasngi hadu kapor shibaje janmit laong bakidon kemba san punyo ngot kibayo thamai yakane ga jingpang covid khat khandai na pedeng kini lai fly ngot kide na po East Khasi Hills district lai na West Garo Hills iwai na Ribhoi district iwai na West Jantia Hills khat ngot kide na po West Khasi Hills district ar kide na East Garo Hills kadba kibakoj kidon kemba khat khandai ngot menta kasngi di lada kain lang baro kibru kibayo yakan ke jingpang habro kawai ke jala Meghalaya kira kiu syaka shi hajar henyo spa khat prangot na pedeng kini henyo spa sau khandai kide kibla koi no kadba kibla khat no kidon kemba henrungut bat kibrang don menta hapedeng ke jingsha sumar kidon kemba khandai spa henru phulai habangi phai pachka report jongkare India baro kibayo yakan ke jingpang menta kila kiu syaka arp khandai lak san hajar praspa arphulai na pedeng kini arphwai lak san phra hajar khandai spa sau phunriu kide kibla koi no san pasau hajar praspa sau khandai kide kibla khlat no kadba kibrang don hapedeng ka jingsha sumar kidon kemba henru lak khandai pho ar hajar arpho prangut habro kawai kari India ditang kini ki report khuble sibun